Ampun dah Baba. Gue mau ketemu Mira kayak gagal lagi. Aduh, cuma Nah, lu break di sini. Ya lu dari mana? Mau ngelancong bibi lu. Gak usah apa. Gue minjem motor ya buat ngelancong juga. Enggak, elah, gua kan mau jalan sama bibi lu. Kagak usah, lu mah jalan kaki aja. Kagak, gua pengen ngajak bibi lu jalan. Gue belum punya motor. Ya lu mau sampai kapan nggak bakal bisa beliin motor, bapak lu mah sampai bisul 7 kali ge. Bagian besok gue minta lagi. Ya udah minta aja. Udah ya, gua mau ngelancong Pelit nih. banget, gue mah ampun. Ya, itu mah derita lu. Udah ya, Sana. gua mau ngelancong dulu bibi lu. Sana udah. Dadah Jawi. Parah bener ah. Bagian gue minta lagi sama bapak gue.